ihalala ihalala siyanibongela ihalala ihalala siyanibongela la ihalala siyanibongela ihalala ihalala siyanibongela ngithi halala ihalala siyanibongela ihalala ihalala siyanibongela ihalala ihalala siyanibongela ihalala ihalala siyanibongela into enhle iyasetshenzelwa into enhle awubheka into enhle iyasetshenzelwa into enhle oh hey madoda ayi cha kulungela ngenhlonipho mphathi wohlelo mfokathathu ugodo Khathide ngiyabingelela mfowethu ngibingelele itafula lami Mbomvu Ngcukumani ngibingelele uGwazela umuntu kaBongwa wambonga wazona umlomo ngibingelele umfoka Mbambo uMageza ngibingelele amagoso onke ngibingelele abacosheli bezindaba bonke odadewethu abakhona ngokuhlukahlukana kwezikhundla zabo sanibonani ayi ithi ngabankulu ingazekeki ngizwa ngithuthumela mangabe ingoma ikhula ngalolu hlobo mhlambe kuzofanele ukuthi itafula lami silibonge ngaphezulu kokulibonga isizathu ukuthi mawuyoshela intombi ngelinye ilanga ikuthela ngamanzi ngelinye ilanga iyakunxaphela ngelinye ilanga iyakwethuka kodwa mayisiqomile bayakikiza bonke abantu ihlobo nomndeni abazi ubuzima osuke ubhekene nabo engithi lezi zesheli eshela intombi mazikhuluma ngengoma zihlangana namagama anzima amanye ngeke basitshele wona njengoba bahleli etafuleni cela sibashayeleni ihlombe ngangazi mina mangigida ngigidiswa uphuzimeleko uphuza ubisi umfoka Nxumalo igoso lami engqonyaneni esiphungo ukuthi ingoma njengento eyayideleleke kangaka ingahamba izifike la ngangazi mangigidiswa ufihla siyahala umfoka Dladla ematheni kwaNongoma ukuthi ingoma ingase ifike la ngangazi mangigidiswa umfoka Ntuli ubaba uJohn Thethi umfoka Ntuli unozibeka wentombi evume ngolesihlanu ngomgqibelo la ithatha isoka wasala noculo lithatha udadewabo usebenzile walinika abantu abakhe ebisini kwaMnqawe zonke umahlalela mkhuzeni njengekhafula shumi lentombi ezona ngephuze lodwa ngoba zamncisha impahla umpasha uzinqa zimbibe ngoba udonise bashaya izandla bemzini bathi sibone elikhulu ngoba sibone into zomkhwenyana iyo phamlandi ithole likaVimbane umdlali shaya kaMgwaleni phesha kwemfolozi umshayi wengoma esibayeni esikhulu eDenver uzowakhiwa uMdumakhande zalo kwaSikhakhane eSiphiva ngama-30 opondo bayihalele ogadi nabakwaDladla bathi imali yensizwa bengazange bewuhlalele phansi umthetho sisekelo umkoleko wemali encane ozuka nosheleni bayithatha abakwaDladla bayoyidlela eJipi ayi bafowethu sasishawa thina ngemvubu eDenver sasishawa thina eDeepkloof sishayelwe ingoma nje ushawe ngangeke ngisho ngithi ngeviki elizayo ngiye engomeni shayiwe nemvimbi angiyi kodwa into ayifika ibe isimanga masihleze endlini ehostela kusho umuntu waseBackville kusho waseMsinga kusho waseNquthu kusho waseNkandla athi bafana chithana ibandla asidleni siyobuka amahlabathi noNongoma phansi besothi umbuzo bayobuka bani ngoba bayobuka thina uvela ubona ukuthi angishone khona bafowethu okwenziwe ingoma kukhulu abantu abagida ingoma imvamisa yabo bayawazi amakhaya bakhile emakhaya abantu abagida ingoma bayithumela imali ekhaya ukuthi imizi ngawe abantu abagida ingoma baphathekile ngeke uzwe kuthiwa umuntu ogida ingoma akabonakala eGoli eThekwini ulahlekile ngoba kuumsebenzi wabaphathi namagoso ukuthi i-social ithile asiliboni kuphunywa umkhankaso kuyiwe emamoshwali kuyobhekwa mangabe ngatholakala ukuthi uphi
namhlanje mawungaphuma emamoshwali khona abantu abangaziwa bezalwe emakhaya ukubukela phansi into efana nengoma awulahleki mangabe ugida ingoma ngoba amasosha nabaphathi namagosonke ahlalazi ukuthi ubani uhlala kuphi ubani uhlala kuphi singakubala kuze kube kuningi angazi kube ngaki umsebenzi wengoma abantu abagida ingoma bayazi ukuthi kufanele ngelinye ilanga bashele baqonywe baganwe ufakazi nanti igosi sigwebo nabanye ngicela umsebenzi wengoma mkhulu bengifisa amagosonke niwashayela ihlombe ngesizathu esithi baholi bami ayikho into enzima njengokuhola ingoma sishunqiselwa izinto ezahlukene masizelwe emakhaya imsangano nemiduma yethu ayifani kodwa wena kuthiwa mana phambi kwalabo bantu mabe ngakutshela Sigwebo bekutshela oNgcolosi bekutshela oGadla bekutshela oMoyeli izinto esibhekana nazo ungakhala ngelinye ilanga udikile mangabe ungakwazi ukuphatha ingoma ungakufundanga ungakuncelanga yikho makuhola ingoma nje akuhlekwa yikho makuhola ingoma kusinekwa ngoba waba nesikhathi sokuhleka ngeke kuze kuqale nokuthi kugidwe uyothi ubiza lo noma unyashonele noma unyayeli kodwa kufuneka isandla sakho siqine sibe nomthetho lokho ke sikufunde kwabadala basiholayo Moyeli ngikwawakho mfowethu nami ingoma ngisamangela ukuthi kwenzakalani angayikholwa lento eseyithathwe yabekwa khona bafowethu ngizonibhanqa nonke ngabhande linye ngithi kimina lokhu kusho ukuthi ukhalo enanilelekilo lwabazali benu kwawukhalo olwahlanzekile ukube lwangcolile ngaba nikwazi ukuthi nithathe isizwe sakithi nizoveza obala into eyibukelwa phansi engathi ihlazo kangaka nibeke obala bashayeleni ihlomba abaholi bethu lamahloni engabe niwaqede ngani lokwesaba engabe nikuqede ngani umuntu uyesaba ukuphumela obala ngento akayiyona umuntu uyakusaba ukuhlekwa umuntu ufuna lo line ekuthiwa hayi into esestyleni nansi manje ngeke sihlale lezi insizwa siswela amazwi okunibonga ngoba igama lokubonga liyahlupha linama alphabet nje angafike naseshumini amancane kodwa sibonga ngaphezulu kokubonga kunina bafowethu uNkulunkulu aze anibusise kodwa ke nginenkulumo Gwazela ethi cha ngizwile ubekile umbomvu ngakhuliswa kahle mina ngahlukanisa isihosha nemfula konke njengoba engathi uhlulekile la ugeje khona entombini sizocela usithengele usinyaka bayazi oGadla noSigwebo mawuhlule intombi hostel insizwa uthengelani usinyaka ukhipha ibhata ngithi naye kokugozela kufuneka ukhipha ibhata sithengele usinyaka sidla sizinsizwa uxosha ibhata bese kuthi ke usuke eshaya intombi sonke ke sizinsizwa usishaya ngesiphongo asithelele inhlanhla injalo nje indaba bafowethu nisibuyisela ubuthina lobe nisibuyisela kubona besivalelekile sihlele ethimini njengofishi sisodwa lento ingafuni ukuphuma lento eyithina kodwa namhlanje nesikhiphela obala bengizothi ke ngicela ethimbeni lami ngiphinde ngibonge esigabeni sabantu besibhuda esigabeni sondoni lentombi nayo kanti kunini uNdoni uMandonakazi ngicela simshayeleni ihlombe ukuma nje kubantu besifazane kanye nabanye ngeyedwa bayibambe kanjena izikhulu into yabo ngoba bayacindezeleka vele ngeke sikufihle siyakubonga kakhulu Ndoni isibindi sakho ntombi sithanda kakhulu ngelinye ilanga sengiyojabula mina kulezi insuku ngoba siyalakha silibulali baholi bami Ndoni makukhona umuntu oshaya ijiji nje kulezi ntombi zakho kufanele phela ivuke le yanto yayikhona Sigwebo yayicelebratewa ivalue yejiji jathugodo engqonyaneni mangabe ushaya ijiji kwakushaya isigubhu nophondo kucelebratewa ukuthi uyinsizwa yakwabani uqonywe yijiji namhlanje asekho lezo zinto kwakuhlonishwa ivalue yentombi makuyiqhikiza kwakushawa uphondo
hayi isigubhu. Uyawuzwa umehluko? Ubuhlalu beqhikiza babungefani nobetshitshi. Obeqhikiza kwakuyiqabane elilwandle, obetshitshi ubuhlalu obumhlophe. Eyihamba kanjalo ngoba yonke into inemithetho nemigomo yayo. Akumane kwenziwe nje impilo engahlukanisi ihlobo nobusika. Zonke izinto zihamba ngokuhlukana kwazo empilweni. Ngingakahlali phansi ngikhulekela ukuthi baholi bami ama-category mahle ngijabule kakhulu. Ngiyangibuke mazushaya zubekile selumnandi udwendwe ekhathide. Makufika lesi sigaba sekuthiwa kuyamelelwa. Kusukume nje indoda nje ebukeka ingahloniphekile. Angazi ngiyacela baholi bami ngikuqa ngamadolo. Ngicela angazi noma nizongiedela noma sokubheka kokuzayo abameleli laba babuza ukuthi uyamthanda na. Kusukuma indoda esindwa abantu uyibona inamahlona ayinakho ukuzethemba nangendlela ebukeka ngayo nangendlela egqoke ngayo. Ubaba nje kuthathwe nje ubaba nje abanye bayamhahabuza nje abamhloniphi kodwa bathe lo msebenzi wakhe hey mana yenza ukuthi hey uzibuza ukuthi ubaba kabani lo thathwa kanjena phawunikelwa lo msebenzi mayezothethiswa kanje. Ngicela leyo ndawana siyibheke okunye nokunye mayisaqhubeka into enhle kanje esifisa ukuthi zonke izinto zivuke. Zonke izinto eziwubuthina sizibeke obala njengoba ngithi kufanele sizwe manje ukuthi umfoko kabani ushaya itshitshi lakabani sihambe nathi masingaye indawo sigubhu siyoshaya isigubhu ukuthi kulaphi kusiphi isigodi kuseshowe kusobuka kuyafana kusemahlabathini sibuyisa le yanto. Intombi mayiqomile kwangafakwa phansi kwamatafula kwakumiduke elimhlophe kodwa kuhambe kwangathi lezo zinto izinto zabantu ama-uncivilized, izinto zama-barbarians, izinto zabantu abangahloniphekile, abangafundile, abangazi ukuthi benzani. Asibuyiseni bonke ubuthina, izwe lizobuyela endaweni yalo ngoba uNkulunkulu nanka amadoda uwabekile. Nazi izazi tjatha ezayiphuma kuphi eMpumalanga, nazi uyithumela uNkulunkulu ukuba zizovusa ubuthina, sibe nesibindi, siveze lezi zinto obala. Nanka ama-categories siyajabula, sibona isigekle, sibona omama lapha bemvunulo ihlobo, sibabiza kanjalo ngakithi. Kuyasijabulisa konke lokho ukuthi akusuka kungadlalwa lapha, kuyasetshenzwa ubuthina lobuyana. Shayelani ihlombe National Ingoma Awards. uNkulunkulu anibusise vele mawuphila uphila ngaphansi kwamagama khona kodwa ngoba engani phela veli amagama esiphila phansi kwawo lawo siyoze sihambe emhlabeni kulokwathiwa awu veli phela engani kodwa phela siphila phansi kwawo. Kodwa baholi bami ningakunaki lokho, sicela niye phambili ngoba nithunyiwe mhlambe ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. uShaka kashayeki ngoba kwakuyinkosi yasemashobeni, uTebula abafazi baka Nomgabhi betebula behleze emlovini bathi uShaka ukubusa kakuba nkosi, kanti lapha khona ayakunethezeka. Inkomo ekhala emthonjaneni, zonke izizwe zizwile ukulila, wasibomba isizwe asingasihlakazi. Ngiyathokoza kakhulu. Hadi yembo inja